من دكتور فهيل لطف الله صدر الدين نوێنەری نەخۆشخانەکانی ئاجی بادەمی تورکی لە هەولێر هەڵساین بەڕێخستنی ئەم کۆنفرانسە بە هاوکاری شاری پزیشکی فاروق مدیکال سیتی لەسەر نەخۆشیەکانی جگەر و چاندنی جگەر هەستان بەهێنانی پرۆفیسۆر دکتۆر ڕەمزی ئەمیر ئۆغلو لە نەخۆشخانەکانی ئاجی بادەم و بۆ هەولێر بۆ ئەوەی بگەین بە نوێترین ئەو زانستەی کە ئێستا زانست پێی گەیشتە لە شێوازی چاندنی جگەر ئینشاءالله پرۆگرامەکە بە شێوەیەکی زۆر چاک بەڕێوە ئەچیتن و Hello, my name is Remzi Emiroğlu. I am the director of the transplant program in Turkey, in Acıbadem Hospital. 2 years ago, I was in this hospital and we tried to organize the liver transplant program in this hospital. And I know that this is a very good and very sophisticated hospital. But in these years, we couldn't organize the program. But now I know that kidney transplant program is started in this hospital. So now I am looking for if liver transplant program is feasible or if we can organize this program in this part of the country, because I know that there are a lot of patients needs liver transplant in this area, and most of these patients are dying. So we need a good transplant center in this part of the world. بۆ بینینی ڤیدیۆی زیاتر سەبسکرایبی کەناڵی یوتیوبی دووە ڕۆژ نێت بکەن.